Ndugamano ya kiuteti gatagati ka ngavana Ann Waiguru na murugamiriri wa atumia kauntĩ-ini ya Kirinyaga Wangui Ngirici nigithiite nambere na gukumithio ni andu na atongoria itu ritiganite undu umwe na Aikari a kauntĩ ya Kirinyaga. Muthenya wa ira Gikundi kireita Kirinyaga Unity People Association kia andu aria maumite Kirinyaga no maikaraga kundu gutiganite guku bururi-ini nikirakomithirie ndugamano iyo gikiuga atongoria ni mahinda marate gukanirira handu ha gutungatira muingi. Tunawaomba waweze kushikana mikono kwa sababu hatuhitaji siasa kwa sasa, tunahitaji maendeleo. Matongoretio ni Maiko Muriithi uria noe mwikariri giti wao ni mararirikaniria atongoria aya muingi wa mathurire ni cionekiria mari nacio cia kaunti ya Kirinyaga na mawira mao ni matigithukanie ni gatiba na uguo hatire bata wa ukorwo makirua. Ikiwa hawa viongozi wawili watapigana, mimi kama niko na shida ambao ningetaka kupelekea women rep, na ajue mimi nazungumza na governor, hapo utakuta ya kwamba kutakuwa na mgawanyiko na hatutaweza kupata usaidizi. Ni marathire na mbere na kuga thirikari ya kaunti no ni remetwo na kurana na ungumania ugai muigananu wa indo cia muingi undu umwe na uheani wa mawira na njira ya kimenyano matekuriganirwo ni gutiganirio kwa miena imwe hari tabarira cio thii wa nambere. Tumeona miradi ambayo imerauchiwa na Deputy President. Tumeshukuru kwa serikali kuu kutupatia maendeleo hayo ya barabara na nini, lakini tunaomba ya kwamba kuna pati zingine ambazo zimeachiliwa. Tumeona serikali iliyopita ya Bwana Ndathi ikiacha ama ikileta vurugu na kutoleta maendeleo kwa kaunti ya Kirinyaga. Hatutaki serikali ya Waiguru ikawe vile kama ya Ndathi. Tunaomba waungane pamoja ili tuweze kupata msaada wa watu wa Kirinyaga katika kila eneo. Atongoria marekinyitie mucemani-ini wa gikundi giki ni marakumithirie njatukano ya Waiguru na Ngirici makimoria matungatire muingi niguo gutangikira mathina maria mari namo. Handu-ini ha Kameme TV, njeta kama wa Mwangi.